Borga Sylvia. Pacho the only Ghana movie. Pacho no. Okay, go say. And say, ebe fi share edunu 25 years ni. Na me sunu Australia. E pacho lunch ni bi. E na hu se onye to suma. Hu se Borga Sylvia, wo ba na nu ho say you know. Mo fa to suma ni. E call lunch. They call lunch. They call lunch no. Na say be hu saware no ye certificate. It is saware na bi mu. Na Australia how all of them say wo ba ho. Say wo ba ho. Na say we overstay one day kra no a. Enti enye na be shi airport. Enye na fa plane back. E be si kotoka one day. Ah onu anu say when the free will just want to me am one me am to be sanko back. Australia bi onu ani. We be do onu be si Kumasi a. And I'm supposed to say Accra. And after 2 weeks after. About 2 weeks after no. And I'm Borga Sylvia. I can tell you say I want to review. Say, my nkrataa no. Na say wo nya manoa. You dey money boss aka no. Money chop plane ticket better Ghana na wo jana ha. I want ya odi ni wo kese pa o. Ebi a okamwa. Yeje, mami azobene gazuma funo kasi. Hey, akrobo sister chese mtecho bibi ama na kwa ba am sure first time no so mam say pim we are in town on the question be home so why. But all for mam say be a video bi aba won sabe kana chese mo amwada no so eh mo je mutu. Mero mutu match de bi am ba hwem video me say wa che na comment na like e mam say be kama dia mam na chese hey. Borga Sylvia na ba no ba say ye ka Borga Sylvia. Papa ne say Borga Sylvia. Ai yes you say Borga Sylvia ono yi sin no kumawood actress I just say wagidin or actor on the so to be join the numa wa just say amanzeni na mehwe na no ba say just say 20 years ago and say 15 years ago no okoji obisika okoji obisika so no be nkrataa wa abrokyere e na wa squander papa ni sika no we o say wo kan sa wechi na me fa won ware biom bebre na to meeting crofo sika wi o so mo nkrataa ni biom na papa we pa say one ni sensan bibia ya ware no kra bibia wa abrokyere Australia ho na one ni ye wi na so obema no oba Ghana abrokyere sam onu be nkrataa na o we say wu o sa oba back to Ghana na obetina Ghana na ye be ware o na ye nkrataa na fa o edeba sa na e ba enti na o sa branche no oba Ghana no say Borga Sylvia na kaka say oh ya kram so me ba Ghana ti bese ne yenko ye du kotoka obi akọ Accra we kọ Accra we suko Kumasi 2 weeks time no from papa say papa ade me nya nya bi to sika na kem mare me de twa menum de abọ me kra for enti no unya obi ano wai ofufra no ya ma so papa party say we tia be 10,000 e de ama Borga Sylvia maame e wo sa nkrataa hu no nkoda yi wedding na mo je people so mo sensan ni nia wo ho kra obo ka be 15,000 enti ni sika na akemo Borga Sylvia ho enye ka ketwa enti ende wo di ni sika 15 years ni na wadwen ho ama na pressure wo wani odwen wa wo e na nkofo so fa mba Oyerepa na man say ni ambeti amansanti amu di sika be man e na odi abeti na anti bobi si ma be se na pe kasa dodo ye go video ni ye hwa asem esi report nti papa ne e di asem na beti na Borga Sylvia de ye ni misa enti ye de na asem ye ko na hwe video ne ye go hwe video ne ba ye be sakasa Australia me ko party travel from my family pacho no na me ko do Australia no e na me ko to ababa wa bi ye friend Tina Edu Borga Sylvia no ma me odi no ba ho no ono ho asem na me ke eti sa Tina Edu no so no me ni hia wo Egypt obra chase o fa ni bag free micro me so fa bag free micro no ye nyina be hia e wo Cairo eti enu ya go da and penifo si all friends are the best eti me ko share Australia no me offer me say ni aba me fa ni say ni aba and am so ma me hu abusuafo ni nyina ono atwe won aba no me hu nyina eti ebibi ba say me emwa me ye say me pe asetina foforo ma me maninti no me hu ye duma saa man topi and man to dadwa and am say wu ti me say wu ye no du bibia o me hu say sika mo aboto no ebetumi aye nkrataa ma me Australia ho no eti tina ya ma fa ni se mi nua ba yi onu ni pa me bo na mane se on hwe obi na me ni nya nkrataa onu prayer na niji na no do be ka kire me se na busua dom odi won ba ho nyina no obi wani obi aka pre enti no se we aba obe ka kire Borga Sylvia se onu be pre so na oni me gina
ye ka ho asem me de pune ampanyampa obisa Borga Sylvia so ka se mame oh meje disika no esa so di pun yete me ni mame Borga Sylvia mame ko tena table ho me kan sika por $10,000 me di ma Sylvia mame and sana chire me ni Borga Sylvia ye be start our no processing ye di kai ndile ko jewelry shop gold ring pacho me dia ese commission ni pacho mo nto so mari da bi wo de kuta peja na mehwe peja olma tobo wo wi se do process ko wo so no olma tobo ya wo bakra ma ne wu tobo fa wakoma to yem fa papa wo so se che me mpame wo ye no olma antina kafra why tobo say wo nkwa wo ade nyina enwetire ti wo to gold ring ne bo no yenko so e me ka bo no wo to say ye ya aware na ani aware no ani ye no $4,000 ewo Australia me ka kire wo America dollar ni bi Australia dollar okay enwetire mane nyira wo oh ya fa to yi chaso mame enwetire misai le sa me ni no ko baby e ware no baby e ware no enti ansa ne be ko ne pe evidence bi e di aba ki certificate na ye ko sin sign no enti me high photographer full day baby e be ko bia no ndé twa e just mo ya wafo adesa wafo evidence na ye twa si ye nyamfo ni e chese mo aware sa antina eye enti enu free ho no ye ko baby e ware no ye ko sha ware na se we pacho okay wo de meyi omo wo fo ni bi ade cheme na aware sha se ebini me hu na ni mu ye papa eni oh okay there be mesem ode kira no na mo hwe na mo fa de ode kira na me hwe ade kwa ode kira me hem say nhwe mbi kuta wo mu nsem awafo me ni Borga Sylvia ene gina ho no oh sa mo bene no ya ma fa ko okay abaso okay tia yo no ai on na da so to so ye free ho no ene ko sin san certificate no so my for aban le tia wonka na so ye nya na ye tia on di ye di tia wonka e ho so mi tia wonka enu tia $1,000 for certificate no dollars Australia dollars and some Kenya ye Australia dollars nko a yenkwe mi free ho no mi no say ya che akwenda ne ade nti na e komu de amanfo enye mi ni no ebedi mo chi no sa na tie we do call lunch we ba cho lunch ni bi e na hu se oni to suma me hu se Borga Sylvia wo ba na ni ho se yi no mo fa to suma me ye call lunch ni ye no na se be hu saware no ye ni certificate enti se saware na bi mu na Australia ho owo mra bi se wo ba ho na se wo overstay one day kura no a uya overstay one day kura no a na se wo pe won nkrataa a chin se wo frim na ko outside na wo na won nkrataa no a na wasan aba be wuram etimi ne se wie no ewie aware no etimi be ko outside no na me ko fa lawyer bi oye immigration lawyer oye Ghana ni the complimentary card so oh let that customer me the complimentary card ni ana no so me ne ka ho asem mo so me fa save ya kra me kire no na ohun na Ghana for no do so etimi de no ko ayi ho no lawyer no office and a lawyer say okay be no o ka lawyer ne ka kire ni say so the two immigration ya o fa nkrataa ni na mbre no na fa yansa na onu lawyer no o be start na duma ye ni je in the free ho eti mi ya hu bo say mi be ba outside no kam no so ya na mi Borga Sylvia mane e no ka chem say onu kra o be ba Ghana
enti saa na tie dia me ntwɛn no ne nyina mu mumra Ghana ɛgya ɔbɔ pokun ɔsmehwɛ wɔ ha ɛna me pene so mitimi tra Greece 2 weeks nana sese ya ware kan na se nkrataa ware pacho enya ware kan nti ka ɔbɔ pokun na akɔ se bia na wa sha se tafre we de nkrataa the only one to so enti mitimi twɛn no na ɔno ne tam so ye no we de ma ye ready dada nti ɛnyɛ nyina be share airport ɛnyɛ nyina fa plane baako ebesi kotoka one day ɔno anim sɛ mɛnya firi mu no deɛ sɛ wantumi amoa me a mentumi san kɔ back ɔsɔre bio ɔno anim ne ɛbɛduru ɔno bɛsi Kumasi a ɛna me nso bɛsi Accra yɛbaeɛ no afei bɛyɛ 2 weeks after ɛbɛyɛ 2 weeks after no ɛna Borga Sylvia ɛka kyerɛ me sɛ awareɛ no ɔnna nware bio ɛba ne sɛ wọ́n bí wọn kan ní ntẹ́mi wọ́n máa firi mu ansa na ma ba na hana abẹ́ka wọ́n na kyẹ́ sẹ́ wọ́n di pọ́n tó mi wọ́n yẹ wọ́n immigration officer. kyẹ́ sẹ́ wọ́n sẹ́ wọ́n visa náà kuta wọ Australia náà wù wọ́n bá Ghana wọ́n tún mí nsá nfa kó bi. sẹ́mi ayé ọba stay wọ̀ hɔ. ɛna wọ́n sún ní sẹ́ wọ́n ní náà yẹ àwárí nkrataa nti wọ́n bá Ghana kúrò náà wọ́n nkrataa wọ̀ hɔ ọbẹ̀ tún yẹ kó. tí o bẹ já ọ Ghana ha ɛna ọsọ wọn yẹ bi o. ọsọ wọn yẹ bi o. mi ní ọbọ mi bọ maame náà mà nìyẹn ọ maame ní sùn Yorùbá ti no ẹnu àná no. Auntie na mopta mu nti eti ɛhɔ anam eti mi ko bo ɔmaame amanye Borga Sylvia ne ɔmaame ɛyi ɔnana Borga Sylvia nana ɔno ane tina maame mi fro ka free cry akɔ ofri abɔfo Kumasi ɛyi onkuro mankasa eti mi ko bo abrowa nankasa mane sɛ abrowa onye ho kwala no nkasa na okwan a ondum ya faso emi eni sika no person bet ahoshiw bi a onde abeto me so ha de on person okasa wani kura na okasa etu on okasa bababo na ode atu chacha no sisi won mo kwantu am start nyina abawieye etu on okasa pa na eni birisem mame edri number me number man so obebisa o ebe ya busu mienu na me nti mame nenka ana me sanfro ka ko mame no bi o miko ni esi maame na be Kumasi na ni baba akwa ye frɛ no akotua de ɔno ni mi second case no ɛno da pending no ɔse akotua de ni bawo enti maame na fi won kromo ɛna wa be Kumasi na ɔhwɛ kɔda no mi tiresi ya mi ko hu maame no baabi a ɔne ni nana no awawo no ɛtie miko na ko no ko dware ni ba ɛna so maame nana de betu wani mu no ɛti sɛ okacha se pipa na medima anu no ayira etina wan fem na so okay sandi e ne frɛ o na sandi ma anu na me ko e antina sabudu we ebe frɛ mi a ebia sese wawu o fra sama anu na be nyane aba e na wa be kan wa asem a kyerɛ mi ebe pinum de ma me na ni huduma e na mi jai e kyerɛ di afa etra hon mo a me hu ni hasa mi enye easy and just your own person or can't pass yourself on plan of the kind. If you were a issue, some open as a Borga Calamity, Borga Borga. One in your bravo. No one will say, Che, Sankotra, Australia, Crankabia, Obey Jumana, Sikana Sokranko, and Yabi. Sincere Roberta Ghana, or near Juma one year, the Kakra on Yan Sunya, what the Ninian Rankrata, some Auntie na migusu so phone. Bonso o de to bo ase. Ti yenwe krata sam a wona Borga Sylvia ye no. Na hu kanyina ise. E hu kanyina ko si $25,000 Australian dollars. 5,000 Australia. Mami breaking chair. Break it me. Already. Mon capture and listen to already. Na yen wa jipini ama o mami so ni me be ware. Itu o mami ni me kan wa se ko si $10,000. Sika nko waje wo no. Mi tia ready cash. When free. Baby enye check. Cash pa. Cash and cash. Uti ama Borga Sylvia na ne ma. O mami no. Na Borga Sylvia wo. No, but no mami no. Debi ase bi se na Borga Sylvia wo ane debi. No ni ho. Okay, to us. Borga Sylvia le tire o no confirm say all of so mami ni. Ono na se o mami ni.
afei lawyer na me de ko share Borga Sylvia ensa me de command no so onu ni hu dwuma ma me se de be ya nkrataa asɛm no ebe ye ntem no onu so je me $5,000 lawyer so dem renim for ye na dwuma Ghana cry lawyer famfiri ho mfa nchew na sesike chese Borga Sylvia front munti no wan fa pay currency pass so odi hu dwuma ena sika no so ahye $5,000 enye ni form so a onu de sort yo odi bre no a ena obey no wan fa bre no a obey dey eti efuro no na chese mas prices are here nyina no ekosi 13 ena me air ticket na me di free ha one way me dey call on 2,000 o kika ni nyina bomu a obenya $15,000 say sika yi enye sika mituama Sylvia anase mituama o maame no na ebo nkrataa yam no kano na mo sika o de man no de 10,000 eno de eso eno nko eti chese me hu profile kura bi menti wonka na onyame ade obeye last year and our sister your friend no Cynthia ono so na ya no twam movie ba ko na mu ba ko bi ena also we di holidays for Ghana eti obedi holidays no ena pam we be fa no ko e minim obia menti he na we min na social media eye ye be di bronya no 20 you say ena me who say Cynthia wu this is happening on the telephone di nachi oh na on ya on page wo in social media no on kire say on ye on di ni na o twekra wo kwapra ahimfie nti ya ho na go say ansa no ye be ye na o twena wo ho de ene na kete wuri mo etimetresi antina we say social media say 24th 25th lay we tell from them who nyina no asem ha so for kan no ba kokura ankom amfa me person me tia from them ho 26 ano petututu na mo kwapra himfie na me kwa no bi kan de owuo na asem ene ma no ene so ya ohino so jitu mu se ne ba no no enti na wo be ye wa ha no ene mbisa se na Sandra so ai Borga Sylvia so o si o se o nyina ya me ma na mse sa ni opani so mo na ni wonti owuo ni ti na me ba e ena mi hwane de on dia yemi na me ekre no na papa di seguinity asem obi sam se tima ko modua na mse me mo odua eho ena papa no be ka chem se na sa tem so no with the evidence and pictures ba ko dumienu ame kwa hifio no sabi mi yo hogo kwapra ho etimi for opani ana ni afi e ba ko di machi je friend opani tado mi oni number wa ono no di mi wura hifio ho enti ya coin no ohie no e ka chense okay pictures dumienu no am dia dance no me fema no na on femisa enkwara no lam si yo na ohie no answer ne be fra hifio no o promise me say so be salon let's on di tuma ono ohie no obetua me sike o mu ama me na mu machire no ne aka interest wa ho no asem na me da oja me kwan ya ko plan me lorry fare me di fare kra e be kuma se amesanda to 200 Ghana no o tua ma me ohie ni tua ma me fine afei mo honu ma papa mi nteneka ena me frɛ no sɛ papa ni me ba ha kasa sɛ kana otwe wienu na wo mai aye wo yi o wienu pɛ so a obia ebekɔ nti ena o si o wonya ba ko pɛ nti me da me ntumbo ase okay afei hu sɛ dano OCM 28-29 na papa no ka asɛm bi nkyerɛ me etimi yan sɛ aye die ya any 3 days yesie no duada ebrada ya kona na sia sorry eduada busuafo atranse ebuka etini am yan se ene mekọ papa no wa nfio eda yo bebuka no na me twen because ene busuafo ni nyina aba enipa mia wo nyina wo dim sika nyina so baabi eji eba ni sa no antina pa nkora for me kwa papa no emba me excuse say me pede me mu kakra no person obi abusuafo no ehia ansana wa frɛ me aba
me sorry kwa no ebele 2 hours and sana papa yi offer me because ya na papa ni bisa ma no asem kan ya obama no crazy o to twen no bisa me question twen no bisa me question twen no bisa me question ni ngam nyanto kwa se yi ma no papa no ekora no sem no Borga Sylvia e ma me no me ma 10,000 no oji tu se e o me ma sika na mu enye 5,000 enye 10,000 5,000 na so wo so yo so for Reverend one year wa Reverend na sheso Reverend e wa ha me de ba auntie Reverend and the sheni Reverend Tina Edu so the Reverend 5,000 me so 5,000 na me de ma ho intimate utia pra na so utia 5,000 ameni ma betra hanu fatem na finhia dunkron 19 years me di be hia ho e wo kwapra himfi is 19 years out here sir $10,000 sir ene na esika pa antina sabra no na esika pa 19 years $10,000 na just say yes oji sika no pra no na almost 21 years because oji sika na san yes start bia enti na wo mkura no na me de da me di be wura krom a me ne Borga Sylvia no eno na me fa e de ye adwuma odi poto me no eno so na me fa e de ye adwuma satem na 19 years ena me ye afai obaku bi su kan wa ena me ka se no de pending no ono de odi tumu se ampa me ma no 5,000 no no so se ma fa ma no se bisia na emum pe di ma no se ye fe ware nam so wato mu kra won krata akra no afi na won so pre aje wodie na ede na wo waguni okranta enimu no me lia yi be se onta se ye we mame afi won kan se he ena makobodua ena sei eno so na ohin ni fegina e so won se makobodua enti ene ye ene me wan ka se mi kwada ni won se mi kwaso ye de nkobodua fa ni won mi sika asema antina recording wọ́n fún abọ́ òdùyẹn tí kò kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó òdùyẹ abọ́ nìṣó mi rẹ̀kọ̀ọ́dù wọ̀ so sẹ̀ǹkà mi bẹ́ẹ̀ tàmí wọn bá màmí à nam si sáà ẹnu ẹnna mi efiri hɔ mi de sɔre yɛ tìmí wɔ hɔ na amanfoɔ sɛ fɔkɔ antina deɛ ɔno deɛ wɔm no na ɔbɛka deɛ wɔm sɛ ɛsɛ otua antina bɛ ɔmɔde bɔ bi antina bɛbɔ a nsa bɛka sika no sɛ yɛ nukura sɛ ɛsɛ otua ma wa antina bɛ mu wɔ tua. Teja ye kesi kani nyina bom ankata wo boka se krata ni nyina ekoye 30 kafra ne hu so se che se mewe kura ko kani nyina akoye $25,000 dinti na odi na chiba Ghana ha so bi ye nkrata ma o senya nkrata o visa say visitors a wo de ko ye na wu dinti na odi na chiba wo bra hu se krata no kwa wonsa so antina Australia for mere da ho anyame ho na obesesa no unya overstay dia unya nkrata dia unya ma nkrata cheta usan film ansa mo aba wakoje nkrata na onipa na obefo so ama wanya nkrata no ani Borga Sylvia no ti no overstay na wana 5 years ya man 5 years visa ti overstay ti na so ba na odi tumu na awaye ni wie pay ya sa enu ti na ma mi ko fa ho yo ya dinti na no so onye bio anti na ele ati se mu bisa onu akasa one ne koin no bi ya onu na tabe on sa che na nu mu no one ne kokko ana na eche bi na wo ka kasabiti ano anti na me se sabi obi ya onu ogboa una won saka de no on so ma jimiska on se pempe bi no mu ne abotre ti na ma me busa no ono wo a shakrata se enya mai no na ntokwa ayem oseme na ko anya biom ye te da ha ti na me busa se bia wantwi ba nkrata ye ni mu ana anti na wantwi abam na se bre wo na se mi nkire anu mu a e kire opapa kwapra kura edi hu adanse e kire ana openita no ho ofra na ofa tata mi nya won kra ni number mi ni number wo ni mu ana wo de nkrata na ye adwuma bi bi anya adwuma so Borga so oba Ghana ha ana mi tata me wa kra it was ba me and obi so ba na ya Australia na oni nyonko bia uja na kira na obetimi ama na hwe on se ha sise ye nkrata ama me wa beja me Ghana me ntire nka bi wa mo bia nko hwem antina oni pa no a papa we
a ono di be me witness no ono kura frɛ one day da e ka ono ni pa me feel say ko be gina mama na no ha won kura na ka odi mi sika bra me because me madam fo no ono sign certificate no one frɛ me da pono and one can pono friend ti o ba Ghana te say sabe so ba woni adwuma yo wa hwemu ache wa ko Israel wa ko ha na kwa ni Australia te say o ko travel che kwa ampa bra bia mo Ghana for so dey be ka chiro wa sabe si so be ka chiro antina sika na on tua any trauma e be da me so it was ebi recording ni bi wa ha se mo pa ma me mo me se wonye kura ma ka che no da me boy o tumi ka cham se o ba wa beton wa saasi kwa siampani na tukura ba Ghana beton o me kuma me na me wo Greece me talk cargo car ebra me ma me se won fenye obi fenye duma na fe on fenye no ene cargo car wo ene taxi ene mo ka se ene o ba che me nua no se mo attack mo akasa because they say they ma mobra because I know the mama bra antina cafe opening mama ni so kakra na fa say engu ne boso kakra ni so asem kura wonu so bi na you feel say bia e man so kakra antina enti say na nya me di baba no ti catcher Borga say wo ju sika wo de catcher ntia na so dia wo de catcher no Borga Sylvia eno maami tina edu misika $25,000 ewo mo nche meji se sika no every interest aye 200% per annum times me ba ha say you we mba to for 20 years ni 80 times 20 years enu ti on fama de emre mi enu ti na me de ba bezeng I know the artist account 34 bill. $25,000. Major interest 200% per annum. Tisika se na je omo. Se wo se me hu na oba so a na nka se bia wo ju sika na na eja. Major misika. Any interest ni na. Okay. 20 years interest major ni na. Okay. Borga ma me ne antete na ho. Ono ne tina. Okay, en ko Australia na invest e benya antete na ho ma ne so. Mama, good afternoon. Mama, good afternoon. Good afternoon, Martina. And I'm pumped to say, Pacho, you will be a friend of Chiame. If I told me, na or Chairman, let me go to Egypt and buy another year. If you know all the way what Chairman will be one of the best year and I can't crack me eye. And I'm banning the poor Ghana. If you need not some crack, you see one more. I'm an O se na una udi ani mama o Borga Sylvia aya nkrataa ma no bibisa ho ni mo beta e kan ababuru mi ya wata ma no ama mi tu study kana ma no awo tu o say 25,000 no chama na wo nka mama busa no bra wo discan ma no onko ba bia me kan ya o ha 5,000 o chama wo ma mi ta ta mo kra no mo ji 10,000 ala ma yi mu fa na mi say yo ba Ghana me de me ho asam kure si o no ìfàmì ọba burúkú níyà ẹwọ mísítà bàbá àtọrẹ ẹwọ ẹyí ẹfẹ wọn ní lẹbọ wọkọ burúkú níyà ọwọ ẹnna mísítà wọn yẹn bẹẹ ẹbí kúrò ẹbí sìkà ní ẹmà nọ ẹbí sá madansi níyà ọdún sìkà ní ẹmà nọ yẹfẹ ní gíláàdì kọ ní ọgá náà wọn ní nọmba náà ọdún àmà wọ wọn náà ọdún àmà wọ ẹnti wọn kyẹn mi ẹdẹ náà wọ́n ti wọn mu àwọn nǹkan ní kúrẹ́ sá ẹ kànífẹ́ ní nìkan wúlò mọ̀ bọ̀ mi kánà ní Tina mi kaba ẹ mi nà mi kókó bi sá ni kurom ni bi o madam bi say Tina una utia skanu mami ana se hwan utia skanu mami me na make sure say u ko mi sita wana m ko bubu na m ko ye pro say sama kwa anya ho sem si saka sika ema ana sinje wu ya ba ga da e so no wani mu wa ana wu san ta ba ka ma ko jina be e ko tu wa we che antina sasika na o kan enye sika we kura Tina aya 5,000 and so miss dem pesa man futi no bi Tina
me pesa me chira wo se sika santra eba promo odi ma me no ye ba no ye bedu airport no so chia me o kura se utia me ro fe ni air ticket ni ma and am so chia pass ma bo me ho awie am me ba airport die sika me dey ko no me tumi ni sika bia ma enu pro me ma $100 enu de US dollars on chia ma me Tina, what am this kind of man? I have an ultra mammy. Me see, she can't have an ultra mammy. I have an ultra mammy. I have an ultra kind of mammy. And then this kind of mammy. Sikahi, Satam Neo Ghana, would your Australian dollars, Lemami, and I saw, what the Ghana cities. Mama, no, the other numbers are what chase Canaman or your friend or fa. Now, Papa saw amount 10,000, also see a chemo 5,000. And would you in a buffer? If I saw a Brantina, they can't mean my blood more on you on that I don't know. And I'm moving where your friends say, Woman, move fight. And don't move here and I depart Nama. Oh, you're not some of them who see come teach you now. Yeah, one went to so, when Jessica no half, and maybe full payment, and I'm doing my $10,000. 10,000 will be a fortune. Will be a true fortune. Oh, no, Casano. Fraud we are or the Australian government and we deport. We see who fraud we know what I'm from the government and our Australian government and deport anything I call Canada no. Let's answer one call for home meeting. Australian government. We didn't say man. So, Oyerepa. What is Uchami Kalam in Sisama? Then I got to Canada. I want to the Hono was some no. I want to know some opening. Mama. Money years here, I'm say you flock around Borga $15,000. Tis another banner in nkrataa some cramana. You don't know man the Borga, not for rain, I mean in BBC Ghana Janha. Also, now, dear anymore, so soon what's there. Aha, Namcha say, Sana banning in to Mose or Baya Kratamana. I don't know money buy you from $15,000 or money plane ticket better than a no bejana. Messi, let me see can come to let me see Mama Pacho Borga Sylvia way. You're a friend of the Borga Sylvia way. Mama Borga Sylvia way. If you say 20, Miss Borga Sylvia way. Also, maybe South and no, they wouldn't be a sea Ghana. We were saying, Busan, so what you penny? So, no, be a young warrior, Marco, be more mature. That be missing. Papa, not today. Only nkrataa in Australia, other than Yana. What you penny, some by your nkrataa, and man, who say, what overstay? Would not Bagana. Now, young nkrataa, and man, no man about Ghana, no better, no Jarana. And then I'm going to want some flower and a car. Oh, wow, what more? Papa, so no share Egypt and Israel. Egypt, who knew no? One person can be a taxi car, and then the bow will be a day. Why? Tina. I don't know. Tina, friend of the line. Hey, Tina. Me say for me sika mami, me Jimmy sika. $25,000. Can any interest? Me giving na.
There's a word or time you think I'm better to walk on content for the week. Miss, what was said then crown? Sikano, Meji, Mrs. Cano, Sikano, Miss Meji, until I will do about it. Oh my dear, Miss, what can I ever Sunday about you? You own to Sunday double more. While I can't say, oh, so that government deport me into a wood and I deport me. And I Tina, Monsieur, one of the case can do some Meiji Sikano, Meiji Misika, who can the other can be and then Meiji Sikano, Monsieur Meiji Sikano, on the Muslim, Messi Nepapa, one dino, number of my friend now, or your friend now, Fantifa. Nakacha Borga Sylvia no so wonfa cause papa no pese o tie ase de ntia waje pene sa wo be nkrataa ma no na o tie Australia so obra na meye mama na ba yifro no ka obedu Ghana se me na kra anye bi Messi Meiji Misika what Meiji Misika what Mudia come to say, Mudia Yami, Mudia, and Kamabusia for the credit to move what with the credit to move what we see now back and beyond. We see now back and beyond. Meiji Misika. We see now back and beyond. Meiji Misika. As someone me $10,000. Any car, our real we sell we need a $25,000. Meiji imagine you see one, ever more 200% interest. Me put me catch home. Mama, you better in your Borga Sylvia. It's not now no Christian you tramp to say. So Reverend. Reverend, and I didn't see 10,000. Who chunk on top of 5,000? Reverend. I think I was some moves are some now and again. Then come over here to watch in my banana. Then I can go to that. Missy, 25,000, you know. Oh, that dealer, you can tell me. I tell you, you see cow. What do you when I'm 10,000 you go with some? Missy, when I'm 10,000 you go with some. $10,000. Why not this come on? Chia, maybe our tears as can run. Why not Chiaman or the mammy? I come to person say, I know. Oh, Missy, your friend, so much to be a friend of Mama. Yeah, Penocrene, Papa, so to $10,000. And I will buy you for an worker $15,000. And look how to take. Sika or the man. What you want, this is bad. You broke from what I say. Mina catch you. You want to go to I'm going to sign. I'm going to sign. And you bring me a look and another one. Any problem? $15,000 now you run out of now. The ring and out for $15,000. Photographer $1,005. Why are you listening? I'm listening now. Meiji Sikano. Mama send me a maker. A for baby mate, Papa Nasicha say, Unya Krata no mana, Emane Mosaka. Omane bossa cano for photographer, Coachia Council, Coachia Way, and Chia lawyer, Unya Mano, Tintina Oman the bossa away. Now, a one come to Chamfoni. Launch a coelho. Move out to Sumano. Move out to Chasson. So, see me, move out to so. So, that's here. I think, hey, a nipana, you do call lunch, no, and a bit of all sign. You Jeremy Machino, and we now cast a photo now to come. And I Busso says, I won't young cat animal, no. Yet I only need to send a monoman a boss away. I'm not free. And I make a say, they can say, one more as Canaman. Almost yes, a cadia in a man. A muka boy. Ah, Mama friend way.
se medical mo aso te se nipa wo say wo de 5000 man your friend won fa papa no sun ko ba bia wote ha ti ba bia o sia no de sika no man no ye 5000 ono so 10 no so 5 Sikani mali kama kwa ni wona mra ye be ye wo Ghana na wo frɛ sa na ke da no ko be sori afi wo chame o so this kind man e wo samankwa he ho Mesi ndi akwa samankwa ni ho no sa na gari ke kaze wan wo uru ya no ho na ni sita di sikani wo chame ada na wo ya sa ada na wo Tina o ba cha se kana wo jini ku Tina ni ko ene mgigu de na du ku bo to ne ko ene e tani ni kontompo bese Antina emre ye ko chia wo opapa ho no ahifie ho no o ye reach 2 hours and sana wo frɛ me na be ye bone e dia ma me Tine me sisika no $25,000 e wo mo ho every interest 200% per annum meji wo mo wo na wo de wo ba e ba me se me ne wo di sika $10,000 eti mi kego unsam eti wo me di sika no Antina Reverend me say busa enye nkontompo no kra wo mu say o ma ya aware nkrata no na se wonya mano a yede na o ma ne boss aka no money chop plane ticket better Ghana na wo jane ha e wona ya odie ne wo kese pa o e bia o kamu a ko ba bo no ho apa na niema nyina ane oba wonim se won ko bio ti die ntina wo ba ne yansa e ba so mi de mi anya na odi mu mama anya mama bona mane se papa no se wo je ne sika e ka biara obo e o se wate so wo de krata na ware obi foforo enti o je ne sika you know Borga Sylvia es sika ne dada e di amano e ka obo enyina wachia mama e ka obo enyina wachia me 5,000 me 15,000 na 25 na one we are you from na mo ye no oboka 5,000 reverend oboka 5,000 reverend mama mesel dia papa na komu no ya pa meni umi eno no bia obi didi ya nke entiase dia papa na komu no ya ti hu ba Borga Sylvia na papa ni sika no monfa ma no Auntie ne me se uchu mutai sa sika no mo betua Tina sika no wadi 10,000 man wadi na bisa question wadi 5,000 25,000 tin da baba aye sikana uba group na akan boy ya ko restaurant no na nkan ya ko restaurant no na won kan restaurant be ani account tie ehun foni ni restaurant be account restaurant ni place 15,000 ai na wuta krona ehun foni ni ada na won kan krona sanya restaurant ehun foni ni na nya sawa kan krona Messi $10,000 no unti so that one cedi ana $1 kra men jini na me shamu na rochi se mo fam sika bere mu ha o be santi nka mama wote so for bremo na bigger for bremo o baba no question ni Enti mama sempre na tisa nkofo ba comment section si bloggers fu nya case bloggers fu nya yi omo de ba to in there bloggers fu omo didi bloggers fu didi Borga Sylvia na ne ho aba asem Borga Sylvia de ntensa nka ne ho mba asem o enti aba ne sen na Borga Sylvia de ne ho aba asem a je se bloggers ni aba ba bloggers asem anti na je se asem we de mo hwe na mo nka na je se Borga on to me ndi obi sika 25,000 na say 10,000 na woje ya ansa ni odbe ye nkrata and all this sense ani ama susu kan wa 25,000 de akokra we onji ni sika ma no akokra wakọ pension area no ohuntan kwa nko ba na enye na wo ba kokra area fa so ba beta monji ni sika ma no na abages for era de omo jani musuma mu abrokyere ni no utumi ko du abrokyere so de obi be ye nkrata by the time I realize na chese wa du musika wo so wonye biom so wonye biom nduma police nche no wo ko report enye ye wa wo to ni nkrata ndi ye de na wo ko report we di ni sika monji ni sika fa ma akokore na akokore ontumi ko bo ne bra ontumi ambo bra kra ne mba obetumi de ne mba akọ abrokyere ma na ye sese ma me asem pina me se me kan comment na ade be chin ade be san ye enti wo share na like na comment de mam ze be ade cha YouTube san the video
asa dia bro mami azem beni amene gazuma funo kese akrobot sister beni mbesi ya eye pia medo momba ba